بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. O hamdi i zahvala amare uzvišeno stvoriteljeske Allaheske zilđelali velikram. Salavat i selam janaj upramaro pekamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Huzeyfe radijallahu anhum vakirala menge prenesinela дека амаро пекамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем вакерга дека ако авела дисави смутња, дисави фитна ки фамилија, ко комшилуко, хем ко имање, джанен дека требела те избегинен адава, асарка избегиненле, вакерга амаро посланику Мухаммед алейхи селам керен намази, ден садака, хем керен шукар букја, такоđe те постинен. Адалеја вакерга о пейгамбери Мухаммед алейхи селам дека ка цидел петумендар о шери, ка цидел петумендар о лошнипе, и Аллах Джелешануху камукел по рахмети туменге ки фамилија, ко имање, хем ко комшилуко. Моли не Аллах езил джелали великрамо Аллах те мукела менге по рахмети, хем макфирети, иншаллах берекети, ко Курани те деламен. Амин. Аллахуме амин.